Arab National Youth Front is Jantia Zone, Kabahapo ke Jingelam u President uba S. Rinklam, but u General Secretary uba Jasper Swear, menta ke sngi gila litbo de ke jingtho ha Office Deputy Commissioner ke East Janti Hills District ha Cleariat, ha kaba ke seng ke lapan pau ya ke jing Pyrshah jur ya ke public hearing jangka Company Shree Cement Ltd, ke bertemu ban klong ya u motion na ke wega par, ke badan hapo iaka nong kli, bat lebo ban pelong ya ke public hearing, ha ke arpu arterik u benai jembang arhajau penriu, halum Sherman, bahap hapo ilaka Nongkli East Janti Hills District. Katkum ke Shiti ke HNYF-EZ Janti Zone kalapan pau bagani ke jing Pyrshah jang ke seng kalong ru kum ke jing ai jing kershan lang ye ke briu ke ban national rim ke bayang Pyrshah ya ke ni ke public hearing. Shu ke seng kalapan pau ru balada ailat ban klong ye motion na ke te ke jaka na lum Sherman kala ban kata ya ka wa liten ke badan hajan bat kata ru ya ke do ke badan hapo ke ni ke wa. Kaseng dawan u Deputy Commissioner bat kumju ru na katanat Meghalaya State Pollution Control Board badai ban pinsang ya no mardor ya kani ka public hearing. Kumban shu ban rap na kalyang ki babun ki nong shong ki badai ki trai jaka ki ban national rim ilaka Nongkli East Janti Hills District ru ki la dabu ru da ka jingtho hakmat u Member Secretary MSPCB bat ban pau ka jing Pyrshah jur ya kani ka public hearing ka balapin bana da katanat Meghalaya State Pollution Control Board ka batmu ban pinlong ha ka arpu arterik u banai jemang ar haja u penriu. Kani ka public hearing kade halor ka jingtmu ka company Shree Cement Ltd man klong ye motion na ka wei ka jaka ka bahe arspa khan nyo pan laispa khandai ku saw hectare ka bakhat ka lom serman limestone block A ka balong katkum ka public notice jong ka memo number MPCB TB Lahin Riu North Arja Open Riu SCL block A East Janti Hills District Arja Open Riu Arja Open Yo South A dated Khatnyo April Arja Open Riu ha ka ba ka company ka thmuru ban bo ya ka primary loam Sherman limestone crusher but secondary crusher but ki nong shong shnong kila ong but pen pau ba ya ka ne baro la le klam de yo jingbet na ki badai hok ki trai jaka ina kaliang HNYF-EZ Jon wani ne ni ubo jingtho u Pyrshah ya gawina ka public hearing gua open man yang ka Shree Cement Limited haga tai ilaka Nongkli but hajo ithau man gala snong rim wa nai tai dau I yoi ko hai tai ile poi su Pyrshah hai tai yoi dang bon ki nong rep dang bon ki do do wa ki wo dang bon ki mrat ki mreng ko dang em ko dang im haga tai ka thau kan ugam te la daga ni ka cement wo poi ga hitai ka company wan po ga hitai ndai kita do wa kinong rep da yap lut ki yi lam mande sim ga nuksa kam ga wa lokha pai na do em ki cement yo bi kam lu man po wa lokha kan ugam te ile Pyrshah jori haga ni go daw man mestem ga wile kani company to itenyi wo daw jia kam tu kan ugam te haga ju opor ile ka jinggersan ya kita trisnong ki wo da yo da yen Pyrshah ji ya ka tai ka cement kadu kamte na kaliang yo I dabo jingtho wa haganu ko por wa uto umi hami bai la kita trisnong umi skmat na support iki do gani na kaliang kublai sibon kublai sejarno.